reka mbashimire cyane mwe mwese mubana natwe ku Ibendera TV, nizere ko mumeze neza. Hanyuma tubwire rero ko mu karere ka Nyamagabe abantu 16% y'abagana amavuriro n'abarwaye indwara zikomoka ku mwanda. Inkuru turaje tubagezeho ku by'uburambe. Hanyuma turababwira ko muri Mozambique Modrane wateje imyigaragambyo yakurikiye amatora muri Mozambique yajyanwe mu nkiko. Turaza kandi kubabwira ako uyu Modrane yamaze gusaba abatuye muri iki gihugu kumara iminota 15 bavuza amahoni. Ni mu gikorwa cyo kunamira no kwibuka inzirakarengane zaguye mu myigaragambyo imaze iminsi yibasira iki gihugu cya Mozambique. Turaza gusoza tubabwira ko ambasade ya Amerika Kiev yafunze imiryango nyuma yo kwikanga kuraswaho n'Uburusiya. Ngizo inkuru tugiye kurebera hamwe muri aka kanya. Twizera ko zikomeza kugenda zibanogera mu dukurikira hirya no hino. Tunabashimira ako mubana natwe. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro tubagezaho hano ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Turagushimira cyane by'umwihariko, ariko tunashimira mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu. Ari nako kandi twibutsa abatarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo dukomeze kugenda dusangira inkuru zitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Hano mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho ndamwifuza gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Cretine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV. Mu karere ka Nyamagabe ni mu ntara y'Amajyepfo, 16% y'abagana amavuriro n'abarwaye indwara zikomoka ku mwanda. Abaturage bo mu karere ka Nyamagabe basabwe gukomeza ibikorwa byo guharanira kugira ubwiherero bwujuje bisabwa, kuko ngo ari bwo rufunguzo ruzabageza ku gukumira indwara zitandukanye zikomoka ku mwanda, nyuma y'uko bigaragaye ko 16% aba ajya kwa muganga hari ababa bafite indwara ziterwa n'umwanda. Ibi nk'uko tubikesha Igihe byagarutsweho kuri wa 19 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 mu gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umusarane wabereye mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Gasaka mu kagari ka Nyabivumu. Nk'uko bigaragara mu ntego z'iterambere rirambye, isi yose ihangayikishijwe n'ikibazo cy'umwanda, by'umwihariko ikibazo cyo kutagira ubwiherero kuri bamwe. Ingingo ya 6 ya SDGs ivuga ko abatuye isi bakwiye kuba bafite ubwiherero butekanye mu mwaka w'2030. Abarenga miliyari 3 na miliyoni 500 nta suku inoze bafite, ndetse abarenga miliyoni 400 muri bo barakiherera ku gasozi, nk'uko bitangazwa n'ishami cy'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS. Umukozi wo muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Minefra ushinzwe ibikorwa by'amazi n'isuku Maniraruta Jema yagaragaje uburyo umwanda ukenesha imiryango myinshi n'igihugu, asaba abaturarwanda kwita ku isuku cyane. Hagira ati, birababaje kuba tudatekereza kubaka ubwiherero muri metero 100 kugira ngo utazatunukira, cyangwa ugasanga umwana arakuramo ishati y'ishuri ngo abone uko ajya mu bwiherero ataza kuvamo anuka. Maniraruta yagaragaje ko kimwe mu bintu bireberwaho ko igihugu cyateye imbere harimo isuku y'ubwiherero bwujuje bisabwa, asaba abaturage gukuza uwo muco mwiza. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice nawe
yashimangiye agaciro k'isuku ishingiye ku bwiherero bwujuje ibisabwa kuko bigabanya ikiguzi cy'ubuvuzi. Yibukije abantu ko bakwiye kongera kumva neza izina ubwiherero, ntibakomeze kwiherera ahadakwiye hatanabafasha kwiherera by'ukuri. Yifashishije insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti ubwiherero bwanjye umutuzo wanjye, aho bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyamagabe babwiye igihe ko bamaze gusobanukirwa n'ibyiza by'isuku kuko byatumye bareka gukomeza gusiragira kwa muganga barwaje abana, ahubwo bakagira ubuzima bwiza bakabona umwanya wo kwiteza imbere. Kuri ubu mu karere ka Nyamagabe haracyagaragara icyuho mu bijyanye n'isuku kuko 60% gusa by'abaturage aribo bavoma hafi y'ingo hatarenga metero 500, ni mu gihe 98.3% by'ingo z'i Nyamagabe zifite ubwiherero, 75% aribo bafite ubwiza, 13% abo bakaba bakoresha ubusangiwe ndetse na 7% bafite ubutujuje ibisabwa. Reka tunyarukire no muri Mozambique turebe ibihavugwa nyuma y'uko hamaze iminsi havugwa imyigaragambyo. Mudrane wateje imyigaragambyo yakurikiye amatora muri Mozambique yamaze kujyanwa mu nkiko. Ibiro by'umushinjacyaha mukuru wa Mozambique byatangaje kuri wa mbere ushize tariki 18 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 ko byatanze ikirego cy'imbonezamubano kuri Venancio Mondlane, umukandida watsinzwe amatora ya perezida aheruka. Uyu wahungiye mu mahanga yahamagariye abamushyigikiye kwigaragambya bamagana uburiganya mu matora kuva hagati mu kwezi k'Ukwakira. Guhagarika imyigaragambyo ngo byaguyemo nibura abantu 30 nk'uko bivugwa na Loni, mu gihe imiryango itegamiye kuri leta ivuga abarenga 60. Abayobozi bakavuga ko gusahura no kwangiza muri iyo myigaragambyo byateje igihombo cy'amamiliyoni kandi Venancio Mondlane akaba ngo agomba kubibazwa. Umushinjacyaha arasaba Venancio Mondlane indishyi zingana na miliyoni zirenga 30 amafaranga akoreshwa muri Mozambique cyangwa hafi 480 by'amayero kubera ibyangiritse mu myigaragambyo yabereye i Maputo muri Mozambique mu murwa mukuru w'iki gihugu. Mondlane aregwa kuba yarashishikarije abantu gukora ibikorwa bikomeye byo kurwanya leta ya Mozambique. Izina rya Venancio Mondlane rigaragara no mu kindi kirego cy'inshinjabyaha kuri iyi inshuro cyatanzwe n'umushinjacyaha mukuru kireba kandi Vitano Sangano, perezida w'ishyaka riharanira demokarasi ushinjwa ubugambanyi. Ubushinjacyaha bumukekaho kuba yarateguye igitero kuri perezida ku itariki ya 7 Ugushyingo muri uyu mwaka, umunsi Venancio Mondlane yahamagayeho imyigaragambyo rusange yo kwamagana uburiganya mu matora. Ku itariki ya 18 Ugushyingo igipolisi cya Mozambique cyatangaje ko imyigaragambyo yo mu cyumweru gishize yahitanye abantu 5. Umuryango utegamiye kuri leta witwa Decide wo ukavuga ko polisi bahitanye abigaragambyaga abagera kuri 30 mu minsi 3. Ku rundi ruhande ariko nubwo bimeze gutyo, ariko Venancio Mondlane watsinzwe amatora yasabye abaturage kumara iminota 15 bavuza amahoni. Venancio Mondlane watsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu muri Mozambique yasabye abaturage gufata iminsi 3 yo kunamira abaguye mu myigaragambyo ndetse ababwira ko nibura bakwiriye kumara iminota 15 bavuza amahoni iyi modoka. Ibi Venancio Mondlane yabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki 19 Ugushyingo
muri umwaka w'ibihumbi 2024 aho avuga ko biri mu rwego rwo kunamira abagera kuri 50 baguye mu myigaragambyo yahamagariye abaturage kwitabira nyuma yo gutsindwa amatora. Yavuze ko iki cyunamo kigomba gutangira kuri uyu wa gatatu. Agira ati tuzahagarika imodoka zose ubundi tuvuze amahoni ku bw'izi ntwari zacu. Abadafite imodoka kuva saa sita kugeza saa sita n'iminota 15 muzazamure ibyapa kugira ngo hongere kugaragara ukuri mu matora. Mugomba kuzaba muri hagati mu muhanda nk'abapolisi bashinzwe umutekano uwo mu muhanda. Dutangaje icyunamo cy'igihugu ku ntwari z'impinduramatwara. Ntabwo muri sosiyete wapfusha abantu 50 ngo ube nkaho nta cyabaye. Nubwo Venancio Mondlane yatangaje ibi, Perezida Philippe Nyusi ucyuye igihe yahamagaje mu nama abari abakandida perezida bose kugira ngo batahirize umugozi umwe mu kubaka Mozambique. Abanyamozambique bashyigikiye umunyapolitiki Venancio Mondlane mu kwakira mu mwaka w'ibihumbi 2024 batangiye imyigaragambyo ikomeye i Maputo bamagana ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu byatangajwe na komisiyo y'amatora. Ubwo iyi komisiyo yari imaze gutangaza ko Daniel Chapo w'ishyaka Frelimo riri ku butegetsi yatsinze amatora ku majwi 70.6%. Mondlane wa Podemos akagira amajwi 20.32%. Yahise atangaza ko yibwe amajwi ndetse ahamagarira abamushyigikiye gutangira imyigaragambyo, gusa kuri ubu yamaze gusa nk'ihosha. Ngibyo ibivugwa muri Mozambique. Reka twerekeze iyo kure muri Amerika. Ambasade ya Amerika iherereye Kiev yafunze imiryango nyuma yo kwikanga kuraswaho n'Uburusiya. Kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo muri umwaka w'ibihumbi 2024, ambasade ya Amerika iherereye Kiev yafunze imiryango nyuma yo kwikanga igitero cyo mu kirere cy'Uburusiya, nk'uko itangazo ryashyizwe ku mbuga nkoranyambaga z'iyi ambasade ribivuga. Ibi bije nyuma y'uko Ukraine ikoresheje misile yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Iri tangazo ryagize riti kubera ubwitonzi bwinshi ambasade izafungwa kandi abakozi ba ambasade basabwa kwikingira aho bari. Iyi miburo ije nyuma y'umunsi umwe bivuzwe ko Ukraine yakoresheje misile zo mu bwoko bwa ATACMS, no kuvuga Army Tactical Missile System, yahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya ku nshuro ya mbere nyuma y'uko Perezida Joe Biden yatanze uburenganzira. Mu gusubiza, Uburusiya bwongeye gutekereza gukoresha intwaro za kirimbuzi mu rwego rwo gusubiza ibitero byinshi byagabwe ku wa kabiri, nk'uko iyi nkuru dukesha Euronews ibivuga. Perezidansi y'Uburusiya Kremlin yakunze kuburira ko Ukraine niramuka ikoresheje intwaro zitangwa n'inshuti z'amahanga bishobora kuzatuma intambara ifata indi ntera. Kuri uyu wa gatatu, ikigo cy'ubutasi cya Korea y'Epfo nacyo cyatangaje ko Korea ya Ruguru yahaye Uburusiya izindi ntwaro za rutura kugira ngo zunganire ibikorwa by'intambara byo kurwanya Ukraine. Iperereza rya Amerika, Korea y'Epfo na Ukraine yiyemeje ko abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bo muri Korea ya Ruguru bari mu karere ka Kursk, aho ingabo za Ukraine zagabye igitero gitunguranye ku Burusiya mu ntangiriro z'uyu mwaka. Amakuru y'inyongera yerekana ko Perezida Biden yemeye guha Ukraine ibisasu bya mine byo mu bwoko bwa antipersonnel byitezweho kuzahagarika umuvuduko w'ingabo z'Uburusiya mu bikorwa byazo muri Ukraine. Ngayo nguko ngizo inkuru.
twagarukaho muri aka kanya tubashimira hamwe mukomeza kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba ariko inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gutera inkunga Ibendera TV ushobora kunyura kuri nimero ya telefone ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 797 00 akamenyetso ko guteranya 250 797 00 akamenyetso ko guteranya 250 cyangwa se akamenyetso ko guteranya 25 07 00 iyi nimero yakira amafaranga na message gusa, ubundi tukaguhamagara mu gihe bibaye ngombwa. Tunabibutse kandi ko uyu munsi ni tariki 20 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024. Niba ujya gukurikira inkuru hano ku Ibendera TV, twabatangarije ko kuva kuri iyi tariki hagomba gutangira icyo nakwita ko ari promosiyo, aho umuntu uzagaragara ko yakoze komantere nyinshi cyangwa se yagiye atanga ibitekerezo adacitswe n'inkuru n'imwe dushyiraho azahabwa igihembo. N'ibihembo duteganya kuzatanga dushimira umuntu uzaba yaritwaye neza, akaba umufana w'ingirakamaro cyangwa se w'intasiba. Reka rero twizere ko ubwo mugomba kubyitwaramo neza, hanyuma nanjye mbashimira mbabwira ko tuganye ku musozo. Twizere ko mukomeza kugenda munogerwa n'inkuru tubategurira tukanabagezaho. Nitwa na Cretin Hirushwa, ni ku Ibendera TV. Kugira amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.